Ljudi, dobrodošli u video je pobednična nagrada igru. Dakle, ima dvije pobednice. To su LPS Svet Pao. Velike podrške sa tebe dobiješ. Dobiješ like na svaki video, možda komentar na svaki video i subscribe. I druga pobednica je LPS Aleksandra. Isto dobiješ like na svake videe, like komentare i subscribe. Tačno ja sam to već LPS Aleksandra uradila, nakon da će LPS Svet Pao uraditi. Dakle, LPS Aleksandra ti računam da spomnice i računam i čestitam obojama. Ćao! I hvala mi 46 subscribera i hvala što LPS Svet Pao napravio intro za mene. Nema vrlo što je dug, ali hvala. Ćao ljudi! Dakle, komentar što prebaci i na sve da će mi pobednica napisati komentar i to. Ćao!